Fulana masango, fulana masango, fulana masango, fulana masango. Umkhonto wesizwe ke ube usuthatha ingxathu ukuthi su-Ward 8 asihlanganiseni. Ngifuna ukucacisa lokho ukuthi akusiwo uMama Majola kodwa sihlanganisile njengama-comrade ase-Ward 8 sathi asimzamele ugogo indawo yokukhosela njengoba sesimzamelile-ke nje ugogo indawo yokukhosela. Siyabonga kakhulu ba-comrade, sizamile sizabalaza kade kunzima kodwa sigcine sesiphumelelile. Siyahamba-ke siyokhethweni ngoNovember 4. Siyafisa ukuthi konke ngathi ngahamba kahle, ngikhuluma nabantu abadala ukuthi emkhulekweni wakho uguqile ukhuleka. Sicela ukuthi nisikhulekele siwumkhonto wesizwe ukuthi konke okuzokwenzeka kungabi nazo ihibi nanokuthi siphumeleleke phela, siyacela ukuphumelela. Okunye Mamthuni angigcine ngawo. Mina angithi nje ngiyazibongela ukuthi nami ngibe umuntu omusha ngaze ngafika ezingeni lokuthi ngiyimbokodo. Ngikhuliswe yimbokodo ekade isikhulisa iyodwa. Sakhula kodwa sababadala sabangaka. Ngiyayibonga le mbokodo ekwazile ukuthi ingikhulise namhlanje ngibizwe ngoMama Majola ngebanga layo. Iyo lesithize ngayo.